Ulangi dulu, ulangi. Kalau gor di mid. Kita ulangi dulu. Queen. Aku jangan mid lah. Mau pakai barang yang dulu. Bagaimana rasanya kalau gor pakai barang MS? Nana aja pakai barang MM aja ya. Nana iya. Kalau gor orang tuh pasti ya. Di kiri angin, Ada rasa. Iyalah. Dan menanda di kiri malam itu, unang sumosong se di puni itu, ayah maamuriho. Rata orang yang udah pakai skin kaki. Isema audiho napo jodo awito napo jodo nabolo rimangi denggang rimangi di rohami molo tari lumuse di budi hati doi napogos doa wito nadangol doa wito nasukot doa tahe nasukot sonatipo unang kata hotua asiroham dia molo ikkon marsirang hitanadua unang kusipotua holong roham dia molo ikkon marsirang alani sinadonga. Oke, persembahan lagu untuk saat ini inilah yang bisa kami persembahkan. Semoga menghibur. Banyak bangetnya. Rimangi denggang, rimangi di rohami
no sing song. Oke, thank you, terima kasih. Mohon di subscribe guys YouTube saya, My Henry kali. Thank you.